Kinyanda kanare ritangoge tuana tuande sukuru ritangoge atongeri agonto kwonde ritangoge ritangoge okari mona tutonkume ni kogoro kangi kanjume neno tutsemeni ni kenda tuita nambere kugwata ngono mwanya nontu tuna biashara mithemba na ngugi mithemba na cionthe machirita wananjira mwanya kuringana na mwito jwaku na yerekeri ryaku ntuko yanaru turingite kambi nterechia makutano opposite Magunas gwanchamba itawa deno turenda kumenya nkuruki niki nonto amua kwenderia nguo ngarine nimbiongo emwijirire niriambiririe niyo biashara yawe ya mbere kurita kana kuinengi ni munene gitongo kagwente na jakuthira nkuruki ni kinya tucemanie nawe tugie na mugambo nawe tutarane na muthine jwa ntuko wigwatira jari kana jathatu umaruke onagwe wete na mbere kuthunku kuri na umithio nontu jou neju moroto jwetu na ni migambo mpenda kuinyiria muno nontu muthine jwa ntuko no mwanka tone bia kuria tone bia kunyua bia gwika kamuthitho amu icheja chingene ugachore ambiria na urigikiria na ndeki ingi 15 tu nago ni munene gitongo kagwi ukebebera mitambone iji ni Weru TV. O mubiashara wonthe atoragwo ni guciumiria na gwitine na magita na ratha ya baria aeja gutungata ku ni kuga no mwanko bamenye kiria bakubatara na kuria bari mubiashara wetu kiume giki ti nduka kite ti wa kuthiurukia indi rwawe ni rugendo rwa mwanya igatu mugwato geni atwire rietwa na ngugiji ya kuchiria kamera chietu mareta ja kompeta ngo Dennis Magana ni biashara ko nditaga ndiraga na ngujia mutumba acha second hand clothes kwenda ya hunds halafu na jackets fast cameras na nyaundi no fast cameras then na shirts nyache fast cameras impenda ya halafu na trousers halafu ndi na biashara enge iratu sasa ndiye baka koromone ndera na ndikira kyanyire ndo space halafu na ndiko kuja kwara mandero tero mukutano nyamba chedro china koromono na halafu nyachedro ile dochio fully occupied na ndironda tukanirie ndramanda tukana ndrona ndi na ngari neongari uye tura gwitangwichia kurima na ukamata matunguru kine ka thokone gakoromoneza yejire aja na tubiashara tungina kuringana na prices cia maguta racia shutai watare expenses sigeta down na ndondonere ngari uno eje nkamitumira aja uzu ekwende nguizi na kunteza ile kuigira Nairobi uchireta aja uzu kwira kwa thina no ikuritane maingi na ni untu cia kuthuganire ni kathumba gatumenye gitumi kia magana kuthura eje iratu na nguo kira gatumira ndura biashara nguo na iratu ikuithirwa yo eni yomba gugukiria na mpwe na nyangu ira ciongo kwende na iratu ibi kuonekana available na utikungangana muno kubichwa otho kuna challenges hapa pare tutiura tu kibiashara kinya mbere ya kuthura eji uturo bwaku kaberene kawali tangu gikonini na biashara eji kana inethugani riongwa reumire alengo geko ya mbere kurita zatwire ndi driver wa marori halafu kumira una ndi kuthunguma ndi kungania tubecha ndragura ngari ici na ndi kumira ndrona onto ntikwenda gucoka rongoro ro kwandiko kairiri mpomba kuthithia atia na iro ndi kuona ngari onto na migurite purpose ya kuita biashara cia gukamata transport tugija tu ndi kuona ndi economy ure na man eni ure affect maguta na inya za gwitia na watara masabu zake nama biko tikio kono na kafainda kanintini na ndondonere ngari je no enteza ile kugira interview Nairobi nekeza nabyo na ngomba kwendia nayo igasto gako ndathire ngakunja ngekira au halafu na ndekira au no kumenya na ndikethro esto no antikurira antu akurari interview na ndire thuganire njirire au matauma uturo ni rugendo ithuganio kugia waringa kibaro ithurira eji kiuria nakio nimbi wenda gukinyanire muthiene ne thuganio riri
biashara ne yangu ndigutonya kire ndatura ndi na passion yo before but na ndikire antona kane capital ya kung'ana na rengo yakwa ikwithirwa ndi na gintu ja wholesale kia kwithirwa eni mpamba kugwata nare into bibiongo bikuma ibanguraira na retail menya nare bakobita nande in future beja nande kurugura ire biashara enjaga ya kubenda ire nande baba kugura bakwambia ka biashara bakaja bakangurira mbiusi nande kwako acha nimpinya iria ati ngugi tikumira na gwake etugi no mwanka maumo na mautho mwanya umo bwaku ngugi neji ni buriku nande challenge ira ithero kingu izi onto ndiraga na bills sometimes wamba gweta na areo gura bills ikethro packaging ire paki from the company it is very poor no kumena ndio kunjira murigo jira juka backfire so backfire na ndio monka ithero iri ndi na ndio ure okomba kwendia nguyu iyo onto customers barenda into bithongi na no monka uene kwendire gintu gikithongi uti muntu wenda kugura gintu gitithongi no monka urete gintu kira githongi na ndi chia backfire no monka thugane na ndi thokone ire ogeta ire ga safety interview iyo onto na ndi oreta interview kiri ari okwenderia antu bomba kurus trust na ogwe na no monka search another market especially ja mashinani na ari onto ezi town utumba kwenderia antu town into bitithongi no sikina ndi other areas rekikirwa ire ya kwina rural areas kena ndi umba kwendea murigo jura njokwevera chokia anda chiaku na ndio no to challenges to thera tuli amwana maumo jau ithuganire kumira ritejira magana nori nimbie mweja musukumo jo gweta na mbere o muthenya jo kauma kira gimpeja musukumo jo kwenderea nayo i customers benderea ga kumbitia ibakambiria ku demand kintu kuba yamdingara thimo bembura yo kureta inkwenda interview pieces fulani cha interview na ndio kampa motivation ya kuendelea kairi kuita kugeria kairi na aria na ni ontubo gwore nethuganire kwambirire biashara ari kwa thoju na jekabu boteng'ani kirindu kimbithi ona bwari na mugambo kiribo kira mpomba kumwira yethirwa na kumiria gukwingi sana inyambire biashara kerikira antu bakeja bamugurire baba ingi uri rathuganitie no monka antu bambe bakweta imba guteke imbi ukureta na arafu nande kwitha kuna to challenges atu nande no monka ithiro ina kuumiria kinya weja urugura wathiro antu kwetera thongoma ukamya ruju rukabua ukethira wina optimistic you wimanyaga biashara ina up and downs na ruamba kwija ukagurirwa inya uromba wenda ya antu kuijire kaithatu but nande ukamenya nayo batere kwitha kamwitho kau kenda nya ruju kwoma utekethirwa tike wina kyo mukozo waku mtu mwethiro ndingatirite thaiji ukwenda kwambiria biashara abatere kwambire na kire na kyo agetera kwambia biashara na tuga kwa ukangambia biashara nda kinyangiriye kana irongeta kwambira biashara yankwenda kurita na abatere gukire nya kwethera ingiriye kumya na cio ageta kwitwara ya beta abageta bakarugura nya bills barugura bills bakenderia antu na to pieces arugura bills yewe akenderia antu abatare nguinga nona inkai nya cia ngiri 5 cia ngiri 10 eta akambira na cio o umbara geta jikuraga na gwataga experience magana otarie tore awe no magana ja mbeca aciumitie guchwa miaka ni 3 mbitite kujuri mubango ni juju na kuri inya kwigwa mu biashara akiwa ngugi ni thongi gwe kwireo ya kuthongomera na ni mbi urengete miaka nengi ijite na ndi no kwi rira ntuku ithongi bwega buru otro wendia otro ni ntuku ithongi bwega buru no enya 10,000 15,000 kuri nyoga endia 20,000 but at an average of 5,000 miaka ingi iri thatu kwija ira nkuga imbanganitie na kwithira na ndio ni nkugita nkathaga na mbio sira ningwa ndukurite store kethira na ndi nkure ni kwenda retailers tonto biashara eje nguitite gitaia maguri za interview jabatu baba retailers bako affected na inya tonto taxi erete gitwa na airport ora gugwita nguigete ikigiaga goro na ndiro nkwenda miaka wizite ndira ndiko kwata connection na ari interview man directly from China nkethira na ndi no ngwitia iyo ntu na ndi batu small retailers tukuinyiro mono ntu bara beta bainyo na ara beja bagatuinya ndengi waithoja na wategare wambiririe na ari ori muthinyo jo narua gwikio umba gwikumiria ngugi neji
ngugezi nandi gitari ndamirita imkumba kuga nandi iye chiere nduke yiratu ina bo town iyo nandi mirugurite imbe chira chionekete aza iyo mpe extended ndera nandi mwe kuru karaga ndio ndamukira biashara nduka nanda twa nyomba ndese ndiye bakakoromone ndamwikira nduka ya kwendira atu nandi je jombo sofa icho fruitira nkona kire mieri ndakaraza mieri na kwithira uri antu aja ukiendera into ngarine na kwithira uri taunine gatigati nimbi muntu akubatara ayo ngwataniro yaku na thirikari ya county ikari atia nandi mitaratara ya muntu athingata area no batere kuthira ugitite baruga ya kuthiurukiza ya distribution iyo nandi muntu omba kugita ki county kuma unande no monko ukareaga nyomere ukareaga itwitaga cia 20 bob efari ss arafu nande no monko tegara ngo kwenderia tonto jaza uzu ndiri tambati azo onto mwene atwari twagarende turaria tukware nande no kumya turarikania mpenderia azo uzu turakiwango fulani kiramba tere ko munenkera ikenda mpenderia tonto gategezi protein mtu nura akitira developed nande na imanto azo ijo mtu akonsindaga gatwikire gatanta uko narua bwana Magana na ninkatho ni kanya gaku na gutwa rugendo rwa ngugi yaku urenda kugukinyira nontu ba mataro nkuruki ona biashara agukinyira atia namba yako ya thimu 0710 99 6 526 aja onko turi ni ariku aja turi tumpa tugwita go opposite Magunas Magunas ya Mugutano nibake sana mwana tuthonkume ni rugono rwande no rwa biashara yawe uria ambambiririe na muno nkuruki kire giatuma tumuriungira ntuko ya narua ni kuona ngari yewe nio agutumira janduka akiendia nguo iria ndaia agututariria bwegama twenda kumenya atiri gitumi kiethirwe ne thuganio ria kwambiri kwenderia ngari nguo ngari ni mbio tukuwa rugono rwa wema eje ni branch kumania na ingiria irintereche gakoromune rugono rwa twerezama kejere gutara mathabu arona boba tankuruki ni gucemane na mtu jamwene area eje bakaraniria o ne urageta na mbere kuitheremia kinya nkuruki onago mwana tuthunkumikira kwenda tumenya ntuko ya narua no ethirwe na wheelbarrow no ethirwe na bicycle no ethirwe na gaproti nyote akite ugeka miugo iri ithatu ugachuria kethira igitunguru kana nyanya na muthine jo ntuko utu wakuri kiuria nontu ukethirwo kuthunkuma kuri na umithio u ni utukwanda nontu turenda kuita ngugi na njira extraordinary kenda tuona maumithio extraordinary na muthiene twite na mbere kwagirithia motoro jetu tunokia nini gicunci gebere tucemania na mutaramu tukarende guru tukane ume amu twite na mbere kuthunkuma kuri na umithio muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko ritangoge kinyanda kanare ritangoge twana twande sukuru ritangoge atongeria gonto kwonde ritangoge